kugira ijambo ritoya. Twebwe dufite ubutumwa bw'abasaza n'abakecuru, ubwo nibwo bwatuzanya. Twabanje kuja hariya kwa Serugaba, niho bateraniye iterano cya mbere, ariko icyo cyatuzanye kugira ngo dushobore kumuvuga, ariko bukeneye umusaza wese uri hano n'umukecuru wese uri hano. Ubwo n'ubu vuga ubutumwa twazanye, hari ibyo Imana yashatse gukorera abantu. Tuvuge ngo amen. Amen. Ijambo rya kabiri, nubwo twarahagurutse ko turavuga uko Imana yavuze. Mwaratubonye umunsi kandi twari hariya, ibyo twavuze mwarabyumvise, mwabishishije ku byuma, murabibona mwese. Ariko icyo dushaka kuvuga ni abantu icyo bakunze ubu, dukunze igisirimba, tugakunda na za haleluya nyinshi, ariko tugakunda no kujya hanze, ibyo turabikunze cyane. Ariko kujya hanze ni byiza, n'abajya hanze muzagaruka mugende muri Kongo, sibyo? Tuhagaze ahangaha kubabwira mu byumba, abajya hanze muri Amerika no muri Canada n'ahandi n'ahandi, mugende. Imana yaravuze ngo muzagenda. Namwe abacicaye hano mu isi benshi cyane muracyagenda, ariko nimugende muzagenda iminsi y'imikeya muzabiriye, ariko iherezo ryayo ni y'amahomotse. Muzagenda. Icyo ni cyo dushaka kugira ngo tubabwire uko Imana izivuga. Yaba muzi uko Imana izivuga, muze mubyizera kandi mukore kwa kundi Imana yavuze. Timuruzi uko muri hano muri Nairobi n'abandi bakaba muri Amerika n'abandi, Imana yabitubwiye kera muri za buramushozi za mbere. Uwo munsi twari duteraniye Gakenge tuhamirire, murazi Gakenge ko mu Minembwe, niho twari duteraniye Gakenge kwa Miringito, niho watwamanaje amabutano y'abayumbi. Turagenda uwo munsi batanze inka 30 uwo munsi. Uwo munsi Imana ivuga ngo nubwo muri hano nzobatandukanya muje mu bihugu bya kure byose muzagenda. Uwo munsi niwo munsi yatubwiye ijambo ry'indege, yari itaragwa mu Minembwe haba no kwibona mu kirere. Niwo munsi ivuga ngo mu myaka mugiye kuzobonaho nzozana indege zizogwa mu Minembwe. Icyo gihe twabivuze. None navuga ngo icyo gihe abantu bazoviriya nibashika mu mushasha, uriya mushasha wabegera n'ibishasha yose, ngo azotemba amaraso, ngwangana na twatuzi bene twimigezi abantu bari bafite. Ngo ariko abantu ntibazotinya gupfa, ngo bazagenda bagende mu bihugu by'abazungu. Iherezo ryabo yavuga ngo ni kwa Farawo mu Giputa. Abacuruzi bazagera mu Giputa, ngo nibashika mu Giputa, icyo gihe no kuba ngo nicyo gihe izakora ibindi byayo kugira ngo isubize kandi abantu iyo bakomotse kandi. Ko murabyumva? Ariko nibababwira ngo Imana yaravuze ngo mutange amaturo, ngo mugende mujye guturira mu gihugu cyanyu cya gakondo, Imana izakundi bakorera iyindi mirimo ikomeye. Iyo bakoraho mutange ngizi, ese natwe turimo, izi mutanze natwe turimo. Ngo mwirukange gusa ngo twirukange ngo nibaduheze ifaranga. Je ni mu kugenda n'amaguru, nubwo muzibenze je ndakatuba amaguru. Icyo gihe ni kera bishobora kera, ariko se ejo muri turatura tuja za Moba bitaroha bitini, indege zagiye kujya kugwa mu Minembwe twarashyitse muri Moba ziraba.
none abantu bajya bapfuye mara babonye hariya bapfuriye mu Mushashi none bamwe baturuka i Kabera natwe duturuka i Moba twese twagiye abantu bapfira hariya n'igihe cy'Abanyagatumba n'igihe cy'ahariya mu Mushashi abantu ariko baranga ubwoba tibwana bamwe babagera mu Bugande n'abandi mu Burundi n'abandi hariya none turahurutsa n'abandi bari muri Amerika n'abandi bageze muri za Canada none ejo bundi ishitse nawe gusa nta bantu b'abanyamurenge barashika mu Giputa kwa Farawo barambwira ngo hari abahungu bane b'abanyamurenge nabo ngo bana amasezerano yawe uzuvuga azati ariko akazibira timubona ibindi bitatuvuga ko maravuga ngo none basikubiza mbere bite mu byizere kuko bisa amen asigaye twaje gushaka abasaza bari hano muri hano muza mwitare boya yiba hano mu karere Kayore twaje gushaka abasaza b'Ikayore n'abakecuru dufite icy'Imana yabashatseho nituhava Imana yaradutumye ngo tugende dusengera abarwayi bose aho bari kandi Imana kirakora ibitangaza amen icyo nicyo bwadukora Imana yatongukije nubwo mwabona tuvuze ariko turayemere tumuzabona se rwaba ntavuye mu mirimo arangana ati azikane ngo kubwire uko natubwira tubwira ngo tuje mu mirimo kandi tuzongera kugira ngo tuzagenda nimutange mutanga amaturo agenda ashyirako aje gufata ipariseri si ipariseri yo kuba ngo wowe gutanga ifaranga ngo uje kubaka inzu yawe ni ituro ry'Imana yasabye iri kugira ngo rigende Imana ikunde ikore ibitangaza haleluya icyo kintu nimufitishi niba tukigeraho gakishimira cyane gakishimira kabango ituro niriboneka neza rikaboneka rikinjira neza ariko igitangaza muzoreba amateka muzareba imirimo y'Imana izaba hari nubwo bamwe bakayabishaka amen tugiyenga rero ka gusimba akanya gatoya niturangiza twabe tutaha amen imunikiza amen ibisingizo cy'abasaza ibisingizo ntabwo twari tujya hejuru oya turasimba nyine nuko akuru uko dushoboye niko dusimba cyane hasigaye ibishyimbo binaka dusimba Bwana sifiwe. Sivyo mwanya muremure. Abantu ubu icyo mwishimiye cyane n'icyo abantu bataha nuko bavuze tuzoja muri Amerika ngo mwese muzogenda mwishimye ariko ndimo mwishimira icyo Imana yavuze. Bwana sifiwe. Muzamwishimira icyo Imana yavuze kandi mubikore mu bikorwa. Tukaba dushaka abasaza twebwe iwacu twatangije gusenga turi abasaza bane muri korona turasenga korona twabaga muri b'amasayi turasenga tubwira Imana tugana n'Imana Imana itubwira ibintu bikomeye baratukora bagiye kubaka tuje amazu yacu none tugasengera muri iyi baje tugasengera muri iyi turatuzivamo dusaba amasengero tugasenga dusengera abarwayi bagakira ariko nababwira ngo mukorere Imana turaza n'itaje mu rusengero ndarwaye ese tuzohora ibibazo by'indwara z'amayitaje gusa umusengere igihugu cyanyu umusengere mw'itimani banasifiwe amen abasaza muhaguruke tumukumva ngo abasaza bane tunabivuga ubaba hariya abana bwe bazabogosha ngo niho gusa dore babije ese ndabisha bakora iki nimugere mupfuka musenge Imana muririre Imana mubwire Imana izobakora ibikomeye n'ukuri ni muhaguruke Imana yatubwiye Kayore n'ahandi hose abanyamurenge bari Imana izobakora ibikomeye izobakiza indwara banasifiwe amen katwe tugomba piga hodi kwangu mugeni Afrika tumadusiri surarabasha apiga hodi kwangu mbani fungulia
wawe yinjiremo, aturemo, abe umubanyi wawe, abe umuturanyi wawe. Bwana asifiwe. Haleluya.